Birinci kuske birimete күнү сикки час, өрү боларын курдук, бихгара жабыт ағасы пире бұ кәмге күйі қақыранға бұға пирге тақсар. Онын күндіз тәчілер бит, онына көрөчілер бит. Бұға барғытығар саман сайын, сатылан кәлбітнен етенне үйінен әрер үрің тұнағы ғықтар бұтынан ететігістігіне қағарделі бит. Бұйыл бігеге сурналыстар әйге бітігер бір беле сыл. Ол күрдік сақа сурналыстық атын тәрелтеті бұйыл түріттәмметі 6-15 сылы. Итенне отайын бастығы күнігер сақа национальны бешәтін күні. Белетенеға. Бұ беле күннері көрсім, беле тәрәхіннері бігеге өрі бәбіт сурналистар бұтын бәбіт әйге бүтлігіттерін күтті көрсөбіт. Оның бүгін аға сепер бітігер сақа сурналистық атын түріттәмметі 6-15 итенне сақа национальны бешәтін күнігерін Аллах аға сепер бітен сағылы бұт. Бүгін бейгі студия бұтығар бейгі журналистар союстарын 15 сыл ұстата салаян кәлбет республика культуратын үтеләқ үләхеті. Білеген бұл бұрабылыне бұтығар председателі холбиятчы үлтімен қағыт Главный сүрін редактора, шеф-редактора Галина Алексеевна Почкарева жеттір төкінінен. Оны бүгін бейгі студия бұтығар, бейгі журналистар союстарын бұрабылынетін чилене, көрілген журнал редакторы, бәчәт етенне культура туйгуна журналист Афанасий Гаврилевич Гуринов арчылан дыраба. Өтөгін. Бастатан тұрын бейгі әйге бит беле сылынан, беле күнлерінен ететігістейіне қағардалі бит. Үлан көрдіққа Галексевна ән бұл сақа журналистикатын салаян кәлбет председателерден хамай 10-15 сыл ұстата. Бұл улхан сойуғыджы кәлбет. Бірсет әлбіт болағын. Жа историятыттан кіраты кепсәтіққа отчыларға жа қайдақ бәйтін тиряғын ұлан бұ сойу сәрелі бит. Әбетей 6-15 сылын раттығыр. Мақтал, историяттан кепсәтіққа оттон бұ бәйге Сақа Республика бұт журналистарын сойуға 1909 сыллаққа ол әветер 6-15 сылын раттығыр. Колун тұтар 16-17 күннерігер тәрәхін мұнияқтан онтан бұйбардыр конференцияттан тәрелі біті. Иннегінан бұ ол хағанотта партия халайын олырдығы. Партия областағы комитеті бұ бастықы журналистар тәрейер мұнияқтарын ұйдар. Онны журналистар бағалар өсі СССР журналистарын союғын чиленлері мердеттен Москваға заявление хуруяннар кирелдері біт. Ол күрдік хүрін қағыттар, главный редактордара қайуя 1905 халлаққа Советский Союзға союз тәрелді бітігер чиленінен келбіттер. Онтан 1905 сыллаққа ол партия оластағы комитетін бұхарытынан бейеқа бәйбіттігер, жасақа херігер хаңа союз тәрінәлдер. Отчыларға жа бастықы председатель туғынан чөпчү сихили кепсеребит боллаққа. Маңна кетерилитигер. Оттон ол муньякка сүбелehen толкуйдан барандар оттон партия обкомун билден туран ол хаган ол рекомендация боллага дибатта. Ол рекомендациятынан Иван Александрович Аргунов бу союху бастыкыдан халайбыт председатель кини не быбардабыттар. Онтонла бу Иван Александрович наукага көһөн барырдылы. Бәчәт әйгәтигер үлели хиҗан беге союз бутун салайбыт бастыкы кардылары оңорбут олхан үтүләк кебит. Билен тура. Эн бу союзу салая келергер отчыларга же Иван Васильевич Борисовтан ити этергетлы бургалжынын жакетен үннен техиннен барар үленди туттаган же. Итин нене оттонен өрсүл бу улус кагаттыргар главный редакторунан үлелен, республика бүттүүнө жен кагыта халаян, саха бечет улухан тирилтениме халаян келбит бай уппуттаки. Жа кайдага тей бастан үлелир хылгар, онна же союз брабланетін теринен үлелиргер. Отто мен нимне бу союху алта председатель халаян келбитете, мен 7 председатель бин, кырджык мен бу поху ойбан бахалавес Борисовтан туппутум. Оннаттон олинин өлели хылжы жоннортон бир хамай хону өлелебит Томскай, Якимов, Олег Сидоров, онтонти Ким Келлади, Иван Васильевич Борисов, онна олинин Альбина Антропова ден кылгас кемге председатель өлели хылжы битебит, онон бу сетте председательтен икки жактар Альбина Антропова, онна мен болабын, онтон мен кеннебиттен бу аксыз председателинен Олег Олегович Марка билион өлели хылжыр. Оттон председательлер
бары дағаны бу хака журналистикатыгар, бечайтыгар, бейлерин кылаттарын келдербет, онна бейлерин кемнергер биллилер, талаанна журналисттар, онна билден туран бары дағаны Улахан Республика кахаттарын салаячылары. Onun үле хамнас баран бейлерин кеккелергер саңа жоннору союз членигер ылан, жабы беһиги союз бутун үлелетен билигин беһиги бу хакырын журналисттарын союга арасы үрдүнен бир элбэх аксаннах союз болар. Оны үчүгө үлелер деканада ол курду Улахан гораттар, Улахан оваластар кеннерден беһиги союз бутугар сами элбэх членнах бит. Билигинже биһиги бу айыр союз путугар этерге дере кахыт, радио, журнал, телевидение, радио үлеттере. Олус бу жон сеңеритин ылар журналисттар үгүстер олар ортолоргар самайыттын бу бир агыллар журнал, оноттон айыр үлет быхытынан Афанасий бу Гуринов арчылан бүгүн биги студиятивине жита. Жакайда журналист болан айыр тутар үлага келбеккени отчолорго. То туох дегенен алам бал туох журналистикаң ден итиманнык устугас өйдө бил баллага де колобор эти бу баннакети белети виддирер баллагын хака журналистиката ден бугатын эдде бардага де ол быхытынан тен национальный печать күнегинде туох белети вид окурдук менеме эти хурьян барым ден тыгыча тогус сүйсети то агвонуссалларга хагаланнага де огунан барамын де олонны кылжан барамын келин ити китыгычага сыллака бирде хоюска кирбит Кем ыраппытте. Билигинже гадалы хитен баран дек. Онны билигин эги бу союз бир проектин Союз олус элбак проекттарда Ганевсиона бу үлага кереккеттен 15 улустата үгүс элбак проекттар олокка кирдилер. Бир ити проект угун журантайден бу сакалы суруяр журналисттар ортолоругар улахан конкурс болар. Эти тугунан баалыстарда теңере. Туох отойтин тибитити эме национальный печать күнүн кытта хетимнех. Ол ити олоктонуутун төрүттен итин олологун билитериси оңорсу быхытынан ити бар болбут күрек. Национальная ассоциация меголен. Ити иккити хычогон тогусыллак конно хүрүн ити көголяченнен туох бу национальный ihtinere billerer hirestiveler asosiyatsiyalara diyen ol bolbuta kim halayatçı Mariya Nikolayevna Kristoforova onu tuta bu jurnalistlar hoyustara Galina Alexeyevna öyen olonnu kitibar babıt kultura ti tuğ ideler kulhetlerin hoyuğa onton kelin bu ministerstva vet innovasiya gavana hıpar haydıtıgar ministerstva vet öyen dalahannanan iyer. Итинник кыджык проекттары өйөн Ганевсиона билеген бу журналисттар онногор бебит энциклопедиялак боллубут. Бу амбастыкытын бу сака херегер журналисты Якутии ден энциклопедияде үлетигер кайдак быгылактык бу ити проект олокко килбетин онна төһө элбэх журналистине кирен же үйететилен билген ата хола. Көмүс букваннан хоруллары бихатты бытыгар хуак. Эти мен Афанасий эппетигер өссө хитерин берекпин барабын. Жегинен бу хака национальный бечетин тухунан күнүн олоктур тухунан беге бахалыкпыт республика бахалыга Айсен Сергеевич урага яга 2-нче сүрбе халлакы таксыбыта. Оттон беге болланы ол ниттен бу республика журналистын союга турорустак битти. Атын региондарга национальный омук народтар республикалары бардыгар бәлен бечаттерин күнә бар. Бие кондук бечат күнә хогаты баллага ди. Ол хенде турорсан бу яхтаксыбыта. Ол турорса кемитигер бегети Мария Николаевна бетини диетете, кени конечно ол национальный хитиндери биллерер средстволар ассоциацияларын председателин быгытнан бие катилах кирбите, онолунан оннотон эрдеттен бие төгүргү столлары гытарыты бит. Бу бечат күнүн отойын манныгы күнөр олуктуу индемит сака хире кахытыкытта, кым кахытыкытта бары кастаданы үстөгүл төгүл гостолуп бут. Онна бу күнү турорсамыт. Онун этехилдибите ден этехканада бастатан туран. Оны гытар битер билен тон кеге комойор колор хакатылла журналисттар кандырда конкурстарга кыттыбаттар. Дальневосточный да болун, российский да конкурстарга сакылтыллар кеге конкурска кытты. Бебит испитер кахаланы хаҗабыт. Олиген бу хүрдәг үчөйетете, олиген маны өйен, оны толорсон бу
бачаңылы ыгытан келлек бит. Быйыл эме. Быйыл эме буолары турар, тону кепсия олади Афанасий Вета туһунан, онтон энциклопедия туһунан этер балахына бу энциклопедияны ме би багыр быптыра атты били сапожник без сапог дебик курдук. Мен өссө союз бехенсыллах юбилейгер уже председательдик элбитим, ол келем баран киниге тахар быппыт, бехенсыл билгеден. Онтон бу энциклопедияны ти галабабыт республика бахылыгын гранынан хури быппыт, оңор быппыт. Кырдык итинни граннары ылан өссө бир бу үләгы татта улугар ити өксөкүләг аймняларынан улахан памытынниктары өйгө ханага каалар үтөгеннәк үләгы теме гран түмбе. Ол Россия президентин граныгар нанор буппут, он бир статуэтка турар, улахан статуялар булади, ол кем кенинен Кулаковскай айымняларынан скверп ден. Онно он бир кинайымняларынан геройдар памятниктер туралар. Улахан амма өріскетілгар үрдәк керерік. Оннаттон бу проекттар өссө бир өгөрөккө каалар, оннаттон үеле гүлени ситимнир бу сака хурнылыстыкатын түмеледен биче жетигереми агаяхаллагыта Тариян итини жариян турагат. Галинсен жейтинне күмүз буквандан кимне гаттыр хуруллан тураллар. Эти союзпут 6 сылгар эте. Ол бете 5 сыланар аттуна бечепит жетигер үхүс этеске хака журналистикатын мусоя дентари биппет. Онтуйбут общественный балади бебит баханабытнан редакциялар баракаттыхан бедерин үлелен аспыт үтүө жоннорун биллиле журналисттарын аттарын үйетити хайынден ити диете ону жоном сергем өйөн ити беттахай мусоя халлан турар. Ситеребите олардан өсө багарабыт, өсө бегелеме гранга кыттыбыппыт, аны мультимедийный ораппытын багарабыт балади журналисттар болан баран тоғы биологтан қалықтақпыты, бартан электронда көстөрүн курдуң ораппытын багарабыт. Эти мусойга беги биллилек, хакабыт сирин биллилек журналисттара хевеске хөвіз героя Николай Кондаков, Нина Накентьевна Протопопова киникергене, Иван Александрович Аргунов бейте, Макар Байша, онна Вячеслав Степанов курдук, бекенникелерден Левин Леонид Ирмабич, Олег Емельянов курдук, биллилек журналисттар бут аттар хуруллан портреттар янан турар. Кырдык журналист бу бейтин егетегер улугу кырдык тахты көрөн, онна корсуннук, кодоттук, же улугу кайда барынын көрдүрөр агачыга тердер ихтиннер эркеги боллага ди бир үтү колобурунан бу өрсыл кымгөл элебит оны кымы 2 тыннабыт саха жакталардан бастакы журналист үрдүк өйдактак идетен баалабыт Федора Петровна Егорова. Кымгөл элен же кымы 2 тыннабыт кеги боллага ди кине атыгар эме улухан конкурс болар. Эмен ну кагаланна توخ ونتو بليتان تقمي ان كردك كبايتن ترتاحدك توغا والله تكريق بيت ونتي جوران تايبه ولنا توبو جون كختاختك كتني يقتا اعتبارتا بيهيجي تلبت فروقبوت هيدارغار улахан холталах Кырдык Афанасий Арчылан эмбең бу биһиги республика бит ите сакатылыгар улахан камыһыятын бирүсүн камыһыятыгар эмүүлелигинде онно дааны кетен көрдүк көне онно бу угунжуран тайыга жүллүр сибагада баргынан төһө сайынна сака журналистиката суруяр эйгелере суруяр бичиер жогурдара кайдагы кенники кемге бу билинги журналисттар то мине биһиги тылбыт таганы хурукпут таганы бу уран хурукпут ола бетер литература бут таганы сайданы хедден олонну көйдө билек Оннотон сакатылын онна кинени хөпкө хурую кеңеге атахары буттон журналист аяр өлтеттен кини жогоруттан эме улахан тутулуктак. Ити же жүллүр сөбенелан көрдөк төһө элбек кыттаачы бары итинне төһө интерестег сакалы хуруяр журналисттар өттүлерден үле кирери. Туохайты хунжуран тайыттын Алла кайты ата даганы улахан холталах. Олон кону кытта биһиги төрүтөй бүтүн кыттатто хитимне кат боллага ди хунжуран тайыден инне гынан жон кытты толус көктөк колобор сүшчели үле кирер. Үле бол батак ити кыттаачы олорун ол үстүү кастыгыны төлөнү берелер инне гынан үле аксаны үсүшчө болар. Onu tuak hetti
tie толақсы кем болан көрөбүт же он тобуп боллаганы барата били бeye багатынан хүрек жулурунан ден. Жүлдүр сүбеде, босқол элилдерде. Ата бука бар. Жанрдарынан туспа болмага. Көрөн онна боллаганы та хүрүн били тургутачылар бар болалар. Огунан баран бука бар билсебит билен турар. Бу онна же ырыты хы беле хитимигер бука бар бу туа журналистика гетигер үлели хиҗер биллер көстөр жон үлелилер оны кытта триячилерден эмие жоннор ананаллар жондук кодук тан күскөлелибит. Олатоттон сакабешете инникилер кескиллер тенети кып буллага итичелбек кыттаачы сакаллы хуруер жон барын тухаргемсен. Общественный корреспонденттер мекытталлар, манна журналисттар хүстөрнәре чилене болбакка опсайнан бекәтә гетегерлели хиҗер жон барты кыттыктарын сөп, хакалы тылла хуруюларын эти көрүңнәреннән агыс көрүңнәр эти көрөктә хибит, онтон онны үстүленикелдер яхтахтар. Ардыгар бетер укылларга беләдәктәбәккә бит. Бир көрүңгә вончалы материалларны танкебеләр, аны жүлдүр сүбе чиленнәр хүрдән ыргаталлар була ди бартнага кын кайдактаны булан толлар окун онны жүлдүр кын ырхан хос балаханьята булачы. Онны отта хака журналистиката бечәте хайдар кыхта, ол гынан баран кендики биремага хал бак бу проху берер булулар. Хакалы агар ки хагаята ден. Билен кома йог инте кырыгылар бутуттан сагалан кахыты журналы агар ки агаяни хер ол быһытнан үле республика динен барар этинне бир республика салалтат хүрдән көмөлөһөр анал кемгыялар баалар бары даган оннор бии илтүмен кахыпт бу хылга слабар тардыбыт батта правовой терминнер тылжыттарын тардыбыт ол курду бары үлелеһе атыбыт. Ол гынан барантон өсөбү билген агаяк конуктагы толох бу көрдөрө хитнере сахабыт компанията нахачы оголорган Аллах туактарды ди канал онон оголор кередехтерден же нучалы көрөр мультиктарын билген сахалы көрөр боллактарына хайдыктар хакылы хары болуктар ден отон бигереллек бит. Иннеканан журналисттар бу етылбыт кескилер үйлер болутугар үлелеһәҗәр бир самайттон тутак тирәҗән. Галимсевне өссө бу ага дойду серитин кыттылактарын журналист боюннары үететен ити бечәй дитен ойгыгар Эмилохан сквер баронсага жака хыл көмүс букваннан үететилен билеген бир делектер бит аттыра турган актык. Мақтал эти сыллата беге кыджык күнүн көрсө каян даны бебит бетенер битин честен билен турун журналисттар эме бейлерин кемнеригер ага дойдулуу серитигер оттак сериге кыттан тураллар оны билен туран тылга мөлелетектери дикайну хансан олин ойбан баалас барыхап мининин халайын келбит председатель кини идеетети Қандық дана атын иделерге қолора орыққы кәмге балады білген бағыр кәндіке бар болбыта болу атын иделяқтыргече медиктерге да болуын, учуталларға да болуын маннық памятный это памятник дағаны итинник мемориальный доска хуақ болады. Мәңе беле денет. Онтан ити беге журналисттар бечәпи жетен кытыгар эркинигер итен холлупта хүрдәк үшүгө олгана баран беге кендиге тупсаран билерут бир памятный ол мәңе белери турбут баланы беге билген кеңетен берди бит. Рухтан аттарын эби буламыт турду бит, хуруйду бит. Онна билден туран биле ордены, кый орденын, онна бирөнү кылгымыз бирөнү окулура оңоттурдук бит барон санан хитерен берди бит. Ите көрдүк онна кеңетен сквер оңорду бут. Боюн журналисттар сквердер ден. Итинне бартыгар беге журналисттар бит көмөлөстүлөр. Колобра улус кахаттардан хаглан республика кахаттара барта кем үбүнөн капчынан кем рекламаны берен онун киллерен жете сквер оңолду бут. Онун кеңен сыллата беге бижандар бүтүн инне чести бит. Комойо хин билген бир дагынага дойду улус ритен бетерени кебеге кебитер суг, үледе бетеренлер агаян хеллер. Ол да боллар ага дойду серитигер кытбыттар аттана турар күнчүк. Оны тоголор баллар ба серисин оголор ден барди олар бүтүн чести бит. Арчылан бу эн бирүттүн алан көрдөккө сурьятчы, оннотон журналист болаган. Энже бең улуккор бу журналистика султатын кайдалынаганы сурьер үлөгөн кытта суулутутан этер боллакка. Туғанан мен жигинен журналист болар багалак этим. Огунан баран ити хака халатыгар это келеммен ботылынан онтон устунан баллагана тоти кохон еген кепшанеген хурьян онну кетегене иктиккейгене тутан бардагым жо итимтикен урукку даган өттүтүгер хем бир элбек эти журналистиканы уанна бу хурьяр егени теңга туппут
жон. Икки канат. Хорунalыстыкаттан үйнен тақсаллар суруячылар бука бар. Шепкетаган. Уруккуте сака херека көлеләбит кыргыттар Күң өлеләбиттер боллун. Улус кахаттар. Итене терен курдук билигин 2 канаттаах журналистика онна хуриятчы. Эйгетин бағлан ая тута үлели хамсы хиджаллар. Биги бу союзпут өссе бир улахан бирайга андуйтагы пресс-тур галексионе бәң сагалан итени үләгә килләрен сылайы раз дойдуга хиджан элбәгә билен көрен келелләр биги бириделәхтер бит. Ите тоңунан биги билигин кылгас угуйукка токто бул кенниттен андуйтагы журналисттар пресс-турдарын тула сихли кепсетек бит. Онон кетен серген истен көрен олор. Сақасырын журналисттарын союға тәрелебеті 6-15 сылынан итенне болары тұрар Сақа национальный бешәтін күнін көрсі бүгін бейгі студия бітігер бириделәқ журналисттар бұд итенне 15 сыл ұстата бейгі союз бұтын салаян білеген союз берсиятен хоббиятчынылер Галина Алексеевна Бачкарева кені бұл нұроттар икірдазырнағы пресс-тур автора салаятчыта итені студия бітігер пресс-тур кыттылақтара журналист кіргіттар кәлен олар бейгіне кітті бүгін Альбина Васильевна Павлова өтөкініне итені Сардана Фанасьевна Сивцева өтөкінінен кіргіттар бастатан туран бұл хотыртағыта же Кыргызстантан өссі бір пресс-турга хыджан баян таян духалын баян таян онна саңаны билен көрен иделяқтар гетін гітті көрсен кәлбік кетінен әғарделебет. мақтаға. Мелисевна, жа бастан бұ маннық терьер идея әйеға қайдақ жетбітей. Ите қассыллақ қәтей, онтон ала хылайы бұ пресс-тур андойду улахан әйгетігер тағыста. Мен оттон жекерген менен элбәқтік аянначы бұд. Ол сылжанара мен нар бағарар етім бәйім журналист болан тұрамын бұ. Бұ дойды журналисттары қайда өлелән қымсан олар біте болар. Көрбік кехе, білбіт кехе, опыт атастаспыт кеден күрік бағаратчыбын, нарым сыратчыбын. Ол еген болағына ити идея келбіте. Қолыбыратын омық сілдерігер сылжан журналисттарбын кытта официальный білі сұрықтақ, әдеттен кәпсетейләқ, доғывардақ болақына аннар хағас болон сөп болар. Ол хоғытығын мен дейін бұл манны келдім дир кығым да хоқ болар. Жекергенен хыджан кейінікка Хыджап болағын жаға. Ол еген еніктен идеялақ кәлбітім, оны 2-16 хыллаққа бастақы бұтын кірджіға туристическай фирманың өбір бұппыт, бейдейхеға кытайға, оны хүрбеттен тақы хүрбалта кей болан бар бұппыт. Хүрдағы чүгейті, оны терейбіттері бәйлері дағыны бейдейхе тур фирмата, ол хағаны білі Жокулскай, оны бейдейхе ден прямой рейс оңырарығы мұттара, оны білі хақа херіттен тоқтар кәлденлер дилі әмтәне, хыняна кәлденлер ден жабихин журналистар олығы түсірдер, өтіхәрәнлер олық наға жүді жахджи бұттара, оны Қейлуизен ден провинция, онығыр мәйірі бәйті бейітін күтті көрсі бүті, хүрдәқ интерегіне сыры бол бұта, бары астынан жоллонон ай кәлбіппет. Ити кытайга. Ити кытайга хырега жа Сардана, әме ити пресс-турга амбастықытын кыттыбы журналист болағын. Қайтаға тәйже, итеннік сыры кехеқа журналистка туғы берері? Опсайынан әттіға бұл пресс-тур бар болан, кеге сыджыватақ сиригер сыджан, тейбәттәғар тиен, көрбөтіғын көрін, олық наға чүгей болы, бір иделәқ болан, бір интерестәқ. Олығын атын жоны кітірі бардақына кемері барбат, кемері хылаяр, кемері атыңға хыджар дебі күрдік. Манны боланы бары бір сананнан. Бары аны туғары билләқ бит ден маны көрден, жа туғары интерегіне көрбі боллақтарына, оннық бар үйі ден, маны бей битін әме байыты хапты. Аны туран бу бир үчүгэй ден бу журналистикка ара сайгетигер үлелер жон бир сомога команда болан баралар. Колбара бихиге радиолар кагаттары бараларын билбеппит. Эбетер көкө караң үлелер жону бу сайт журналисттер билмектерин хөп. Бу болганы бартын колбур, онна аянга ким туга канныга, ким тогучугай жарктага, ким каннык олох эйгетигер жогордага биллер. Сарданы мен онны билбетим эн бу суриятчы быхытынан эмие онна олус үчүгай урухуджут быхытынан. Ити отон
киһи барта онун манан жарктанар буллаһа дибат та билемеле киһэ терсинялан кемиңер ону бу жаһыджан бири аянны хиджан холга аңин кепсетер боллаанчы Үчүгэдик биссаган. Үчөйди биссаган чугастык. Онна же бу радио бикидигенен нептин курдук. Радио кахыттары билбет. Ман шапачына дилледи. Ол курдук биссаган только чугастан билбеккин манна ким туунан тыынары, ким кайдагдар характердага аңиндеби курдук де. Вот. Итинник кананжа бу сылайы улус бир даганы пресс-туры көтүппете журналисттар баалар ди. Баалар. Марта Николаева. Агас пресс-тур болла ол тухарыбы Марта Николаева онна Юлия Гнатьева чекенилер лох иккен багыс туру хырыттылар хөрдәгән хөбүлән бири дәләхтәрен кытта онуттан уже бәйләре олох шөйдик билер болан бардылар бу пресс-тур хайдактарыллары нинегенан үере көтө өсө эхил онны бары хайндан этилях болалар билин олох Туркмения бары хайдыҗаллар. Алыс ишеге жантан бу бүгүн биги студия битежетам Альбина Васильевна Павлова быйыл бастан пресс-тур кыттылагын быгытнан аянга жангелле. Жаханагын үлләһенере баһалыста. Той инники барбат этигени, онны истеретин дотинник аян барыны. Истен бага буллади. Хеттылыба багалага тем жерга оннар үле тонан токудуретим. Олин кембар бака халбытын. Онтон бил хайдара биремете тибесте, түгене тибесте олин де үрүндү кытта баран келли. Нахачы дихрыттыбы Кыргызстаны бара атына түттен көрөрөтү битти. Кайда карамындык ханабет ин курдуга тибитти. Онтон тем барам Кыргызстан курдук дөйдү хохабит. Ата каялара чинжан каялара исиккул жоннора иччата кайда курдук культуралактары өрө көтө көрүстүлөр. Алар бэби жому курдукна бийени көрдактарны биги бары бириге биттилер бары түрдер биттилер. Хеп жагыс болон эдер болон. Аймакты биттилер. Ана чөйдү кырытты биги. Өссө баракпын багарам. Чечеге отто тинне ити сыры айымнилах онна керексенер болутугар салаятчылыхонурлах. Галисевна программагын же эрдеттен тыгран, каста инниттен билсен, оны бири чугае энити Москвага өрне хеджан ити журналисттар кетте билсен. Канна барбы тиркитигер Союзка бар журналисттары Галисевна билен кинер кетте көрсөн, кепсетен программаны чөпчөңөрөгөт. Ити үлете мие устуге. Кайдар же белемненен итини териян. Онлук бö bollardı. Erdetten belümden evet. Bu bilgin hiç уже Türkmenistan'a varıkenden etiler kelleler. Onun cemin hotoru уже Türkmenistan soyu hugar taksıqtaqpın jurnalistler hoyustarıgar. Otta komayuğa hem bıhırıga bilinebin Türkmenistan'da minkette jurnalistika bir göremit ki hissoğuk. Olun yine bari göremit doktorun bağları. Hirayı doktorun bir göremit stuyanabıt. Doktorun bağları inegeden kinder kömeli höller, körsöller. Olihin naha çöy bolatçı teriseller. Же итини хырыгытыгар эге бу сака серин туумун, алгыхын, саламабытын боллун, сака национальный таңан ижажат. Бехетилне эти культура бүтүн көддөрөрүт беге бир өттүнөн эти пресс-турдар идак битти олehen бе каяндагы бир делектер битер бу бе каннык нороппут, кантан сылжабыт, тог культуралахпыт, тыллахпыт, өстөк битен каянды көрдөрүктәкпит. Мен бем сакал болар бунан хакен туттабын, этини Сочига болар фестивальдарга ме курук национальный таңаспытын кете хылжабыт. Беге национальный таңаспыт, кергелбит, смехпит, олус үчүгөй, олус сиедре. Кандык барар норокка тидер битере бегине барак керете хаҗан картыска төһәрләр, канна тыланнары, бу ким оңорору, бу тохтон оһуллары ден хан трехгилләр, наха сөгөлләр оны астаналлар. Олиһин мен бу саха болар бутан кен туттан туран, ите Марта Николаева бирделәхпет, сунтартын түрттәк, араҗы журналист битерәне билеген, дарканы хохайҗыт, быелысы Айсен Сергеевич Береметин лауреаты болла стипендияты наха хохайга. Инегенен кини бу беге хохай бутун түрүт культура бутун кини көрдөрөр алгыстыр өссө онна билден туран бара сахабыт таңын кетен барамыжа канны хамы жөй болосаттарыгар каяга боласамы үрдүкчеп жалга бартыгар беге хохайдан бу культура бутун көддөрөбүт жондар же бегени сөгөлдөр агай талхаллар агай. Онун беге бебит культура бутун ме пропагандалы бут. Билен турар.
Улахан рота бар ден, онна бу сака журналистиката, сака журналисттара баллар ден. Итенне баянга жем эге айрулага тегер тугара саңаны интригенеи көрдүр түгөнгет бара боло. Тугара интригенеи геройдары булалдар. Геройдары булалдар. Бир дөйләхтәрдән китә көрсөбит өссә аңардас бир дәләхтәр бинәр китә булбакка өссө бәбит бу сахан рота саха жаноннолор жон китә көрсөбит. Жаба халыста ханага төнлестиңер. Ити мин итин яха тохтен хорыйдомете Монголия хаджан. Наха дөчү жоннор бу Галина Алексеевна однокурсниктары бихини олог роста көссөнөр илихигер иҗҗаһаттыр. Аха. Атында детсатта. Аха, онна булана оскола чагынай бу өстө кергеннилер. Аха, чагынай университет дибетта. Оскола бастан детсатка олор иде. Ступенчатый, аха, бастан детсат олор, онто оскола, онто университеттен. Онна була 3D принтернан жон суставын ону маны оңор студенттер. Онна тухта договоддахтар бит бейлерин больницаларын кытары. Онно уже кинлер протезированиеңин оңороллор бит. Закахынан онна болана бейлер магахыннахтар ол университеттерге аллара онна тух пар студенттары оңорон таарбыттарын ручкага тие бартын онно атылылар. Атылыр жона болана торговый направление үйренелер, бухгалтердары була финансовый түгөр үйренелер. То есть барта практиканы кытары олох сетимнах үйренелер бит. Аны бу пресс-турлар кенелерден сетим салханар. Ити колобор Монголияга хирекениттен Сарантояны китте көрсөн, бир дөдөлахтыр китте көрсөн, кени сака хирегер келер кыга бу пресс-тур кенеттен түстемите. Ити без бехилей кыргыттарден жүгайкен ыры ити Монголия биллиле агартыската үтүле артыга сахарин горнай мытагыттан төрүттәк кыз иетигер анаммыт өниксет кыз анаммыт ыры боларын бигонны тиениме билен турат. Татьяна Кентьевнага. Онтон же билген ханан көрдө калбино сина бу маннык сыры эн журналист быгытынан үлөгөр туак суулии калларда. Билен тур журналист жигинен командировкага аяна элбех. Ол канан барынжа уратытын белетек. Онно көтөн журналист Үлетин быгытна. Үлетин быгытна хим бир тугар кара хаҗар тугамара хурияр тугамара аяр. Да? Олен боллаганы мен хамай хөбүләбит монда хәтта жолтас кыйды яһанаптым хәп. Били хасын көтөр бүтөр бүгүн күнгә онно бар кийит кыргыттар кытты көрсөтөр иде. Алексеевна Кыргызстанга Бишкекке. Сеп-сеп. Да наха чөй сахакар хабысы кыргыттар баранна кийит боларлар бит. Аны билди бит. Онтон хар мен балана кайдар ханабатагам кайдар бары билүү бөлө оройнарта хәҗәр курдуктар. Әтә, бастан антон келектора били хорыктар койтабыттар айнан хәлләр индетләр. Анда кайдар һәм бир манна кототтан төрөттә кимеме бар булыкта каяндаган диханабым. Антон бир мандык бохт жүннәх смогулы катугулу жүннәх төйдә кирен аларда утарда. Кайдар хәбиләтем. Хәп. Эбен бутан тайга уна жаны үләбик. Олим баланы кайдар Урургаты. Урургаты монна мен дә кыргызка хамай гынырди кыргызкага. Антон баланы Таисия Афанасьевна бли салаячылары арай әтте. Билехнербин диете, бу биги самай опытта, онна самай өрөлөр, 4-1 сыл, 4-2 сыл олар Кыргызстанга кийит диете. Тугулы бити? Билехнерде онна этте. Улугун этте разы. Жаңыттан төрөттәк диете. Хәп жаңы табалагытта. Ой, мен алак биле үйрәнмен, саямын алак туран эреммен тыспынтан. Антон Лия Алексеевна Слепцова Ахджакова диене битсе. Эме турдан вердә гаялап бит. Туг жарыктагы бит, ити 4-1 сыл устата. Педагог бит. Кине табалагас коотун жаңылугун табалагас коотун битерем бара. Худойник болон багарар бит деттен начуды курхуйдур ине бит. Олганын бара тогораны вер хакирип бетак. Ту коттаран кебиен ол бәгә пилагачы очуларга сырыны. Ол ен балана түргенник битебин дигән аттан тока кирбит. Нам Испутутугар граб берегер кирбит, истеннен кенигер. Оны бәйте градагаттан елләре үрәп битәме истенергәин, бартын истенере битсеп, онны күрәне хаҗан 2 ел үрәммит онна сатличем тербит, түгүнүк битәрен, кинене онны бир кыгы выпускницалары очыларга хебескей, хәйс эрдәгәне мен хаҗудык направление береләре бит. Дальше үрнәләргә, хайдалларга дигән. Энне ганан кине атын областка тиен үрәне барар. Hep onunla haccan kergenin körsür. Razı. Bile
бастыкы көрүттен тапталжанна болор, аны быйыл төлөн 2 сылларын олар. Чачуге ити курдук сака кыргыттарын жылгалара бу очолоргатын республика билигин оттон биһиге мия кинер гытта теңгелелен камнахан сака эрин аттатыр түйөкөнжөн. Галисимне ити хырылар гытыгар өссө бу эге историяны үйөтитер белие меңе сирдерге михаджат быйыл аммуха памятнигер меже республика күнүгөр түбесте. Бе быйыл оробуна мусустар хүрбәһетте күнүгөр мантан көттүбүт республика бүк күнүгөр онуттан эрдеттен программабытар килдердагым ди бу каянда тиемит Максим Кирович памятнигер сылжыакпыт себекке урукпуттен эрдеттен ол бир дөйдүлактар битер үлехеммит бехе себекките белемнен гвоздиката дивин она тиби пикеттер оказывается гвоздика хуа биткинлерге тюльпан нахачы кыпкыл хүрдәк бөдөң тюльпан бехендерден будан улханатын бай тюльпаннары белемнәбиттер инегенан тиемит митин ордубут онна самолетка көтөнүһэн сака кыргыттарын кытта билсис биттер это бу журналисттар була жону кытта түрген хостук билселдер инегенан ол кыргыттар эме бу өрөбүллергер күлейди берен хелдер бит оны келери бехеме келерин бе Максим Кирович памятнигер тиях бит хенно келерин денигер буттар инегенан сөз землячылар бит тиен келлелер онна бу кабар онна тиемит бу Максим Кирович ологоттон менутун билхиннердим онна хебекке бит жөрбөтүн урдубут картыска түстүбүт мартабыт болорун курдук алгыхын оңорда онна датыбыт. Өтө көрдүк онтон кыйы күнүн иннине боллага ди онна опсенан бу бетин сүз сахыгар Федор Кузьмич Попов памятнигер эме Белоруссия тие хажамат каянды темит сүгүрүдүт онну хүрдак олуктактар кененин хал билеллер тыыллар сахаларын хал бакты сылжалдар энеген ол Федор Кузьмич Попов көмүлдө хаджар тар братскай могила темит улхан митин ыттыбыт. Олус шүге. Жем, ити туһунан биһиге салгы, кылгыз билериге тохтобул кенниттен кепсехпет, сака сирин сурналыстара бу пресс турга хаджан, билен көрен элбеги, агатчыга, көрөтчүге, стячыге тердер, үйелер-үлелерин салгы кепсехпет, көрдөрөкпет. Сака сирин сурналыстарын союха түрүттенбите 6-15 сылыгараналлағы биһиге ахагас кепсетиини табыт, бири делэхтер бит бүгүн биһиги студия бит гылжыттара. Галимсевна эдер журналисттар кытта үлелир кайысканы бу союху салаян келбит 15 сылын устата бир сүрүн болгомтогу тутан келдиң. Ол оголор бут номно билигинже биллер көстөр жон болдулар. Арас фестиваллар, ити көрсөһүүлөр, үйрөктөр, семинардар баасты кепсери. Отон союз бир үлетин көрүнгө ити боллага ди эдер журналисттар көттөлелибит онна кыржагыс битерендер битин кыттами өлелибит эдер журналисттарга анан медиатор ден фестиваль тарихы жыппыт онна эдер журналисттар ол кемге эдер хаска хета барете иннегенен Прокопий Бубякин Уля Ахлопкова хален үлелепиттере онна ити фестивален хевестен медиаторунан өсө Владислав Левочкиннах балларетлер иннегенен элбек терехинри пупут ол курдук аммата кайжыппыт онна покропка берегерже үрек болбута онна соттуга холубра догурду музейге таккан ол базатыгар эме бир деме семинардан турардакпыт ити курдук тайдар чаткытта үлелир арас баланнар баалар оннотон бу пандемия ырытыныннина беге сыллата хетиннейга журналисттарга үйрәгы таратыбыт Москваттан билелер журналисттар, юристтар, Воронеж городтан постоянно круг Светлана Кузеванова келен бихеками юридической вопростарга сүбелир семинар терехиндерин талабыта. Ол курду этеме билген салганын нада өтө көлөнө улар енихер билген журналистикага блогердер киддилер. Оны бәлерин хүрдө алган журналисттар курду хананаллар эме бааллар. Ити вопроска би хүрдө алган мөккөр барар круг. Бу бечет кахыт журнал бар болор до никитин или бартабы интернет кахыттар социальный сеттер олокка кирен онун олоробут диен этечилер эме бааллар. Ол быһытынан билеген мөккөр күйүрдө ол да болар мен көргө текпин барабын бечет
тыннак кини бу материальный хытар эннер бу кахыт сүз сыланатыр оңлу кахыттар бит бехеттер билигинде бааллар. Онногор кулубра Японияга күн айы 14 миллион кихи бу кумага кахыты ылан агар. Итичче улхан сайдылаак тойдуга. Хасырда оны кие таққарыса кахыттар. Хасырдан кахыт оны били бичерни деп курдук кахытыл агалар орду курдук. Оннуттан билен туран бу соруллубут история боллага ди. Эм бүгүн радио бу телевидение харан квесиппит багар архивтадан калбат түгенегер биги Tuhatamak biri hurdu olan kalan sepot da John öydöbüt istibitisler epirge varan kalar bileterge dal halginga. Otta kahya kohrulubut bu en süs yılda bolan baran körüyokun söp behen dasıl bolan baran körüyokun höp en oğulorun senlerin kos senlerin en tuskunan manna takıbıt materialı bulan ağıqtıra di. Ola da anardaz bu bilgin internet sitimiger bu sayt kare anardaz bu saydı технологиялары болбакка кумакы бечет экетеме бар ден. Онтон биги бу арадиябыт фондата самай республикага улакан үелех белех ити эн бу билин капсеп биттен этаган ди монтып бите бигенеме бу усуран себет бете көрен фондага калдырын ер. Коло бир журналистика туунан кепсетибит бу келер көлүнага нада булу ден. Эме бардактарына итини кыл көмүс фонда кирер. Очтого халаятчылар, учуонайдар, билилер артисттар. Бука бары кыл көмүс фонда урлаталар. Республика хоготок бу бигер радиобытыгар, онны көк экранбытыгар. Журналист оттон канна бара шарттагына бу бетин эгетин кеңетергер туара саңаны хонуну көрөр. Бука Альбина эн бу журналист кихи бибилер битнен жөһөгө йоготун аттары муньяр улхан коллекциялакын онан ити көрүнгө ме тугары булбут тугуненере керексеппит булактак. Атын 2-6 жаңы атын түлбер көрбөдүм. Онтон ала муньябын 200-тен такса болла. Олен сыжыбыт сибиттен бараттан атлаатыбын. Атлан агалабын онны мехме билектилер. Коллекция бар бит. Оны хама билген Мунулубат түгеним аккаларсу Кыргызстан атыгар. Та Кыргызстан аттары билебит аттар деме, сүйрүк аттар. На оны уктак эбит. Сир атнатын. Биги боллагана эти кенеке хырыбытыгар олорстубут тибаракка. Өрө көтө олох. Атымы куттанабын. Үрдүк багаякка олорстум. Онтон кенеке хырыбытыгар атын сирге калбепетигер исикулга мана арина мага хогот аттар антон билбаста кыжыбыт карколга үрдүк согусаттар чал курдук арараллар бит. Инне кананжа ити коллекциягар эмие аби атлан келдем. Олусучуга. Манна хитимнен ettакка бүгүнжө ити бигетер эти ардың бу жөһөгөйден сака хылгытын анан бу биге Бородабыт быгытынан билинен өрсыл научный үлетінен жарықтамыд, отчыларға өмекен хөпқоз, үшігей хөпқоз директорінен өлеләбіт Василий Степанович Винокуров бүгін ағы хуан сағын толлы білейді. Онан бігі айыр бөлік бітатыптан еме ғарделі бит, кені керген еме әгі пресс туркут күттачыта Маргарита көріні Винокурова. Онтан ән білінілен ханан көрді қасарданы бұл Монголияға хеджаңын хамайджа өгі ханаға қалбыт түгенің, оны бүгін бейдің кіттелестергер көрдебін. Бу Монголия жібітім олық интересіне. Мен қаннамет кеддім дағаны Якутка дейттәқпіне нет тилер, бұйжы монголка. Он тебе қаябыппын отты херемті көрігіттен әтелдері болу дейханы. Онтан кәлін манна түрүчүбін ақпытым манжурдар әбіппіт. Аказать түріттәқ әбіп. Түрдігітер ұскутугар. Түрдігітер ұспутугар ие ұғынан. Кемері каракол дебіт күрдік фамилиялақ кейі бар әбіт. Оны бұл чувствуйдулар әбіт. Каракол ден оны ити бар декорат. Исикулет деген. Жолпон атасы. Оны күрдік ол ден фамилиялақ кейі бар әбіт. Аға жікті бағай. Оны оланы ол Монголия тие мен күп кірердақ біттен ити пустыня Гоби ден. Оны көріқпен бағар әдетім. Тоғы білбәппін. Оны просто ол пустыня устун атақыне қамықпен бағар әдетім. Ол Монголия тие мен де минере хамымды бар хамты.
пустыня Кырылыр псогар кумар. төкөнүстүбүт, картаскага төстүбүт кумакка. Онна булана эти нахачугей хустайский били туакка хырттыбыт заказник жиннах бесферный лошади Прижевальского били дикей айылгага хыджалларын ону көрбүппүт чугахан олох табылыппыт көстүбеттер үһү. Ону бие хатара хаман келбиттер дибет. Ону нахаты чөйдү көрбүппүт чугас пайыттан. Онна били тарбаган ден сусликтарын, сен битерен киспит сусликтарын ителлере бит элбете хатаннар олох себине оготун кудук улахан байылыр бит. Онна сүрданы кутуруга тура хачар, кутуругун төбөтүгөр була пропеллер куду үз баттактак, он төтерге хачар бит. Аха, эти курдук наха интересне ону манна. Аны туран бу кинилер экономический балыганняларын, социальный туруктарын неме көрөгөт. Монголиян колобара каз бидеологтогор үстү корогор мостак тиксе. Итеге кайсыбата кайда курдук. Хайдан туралы. Олох арас касылай сүйөлөр тобус толор дие кадежин нах тобус толор сүйөлөктер. Аны андойдуте энергетиката мунюллубут уран сире шамбалага хаджан. Эмиеттон аяр киги тугаре билен көрөн келлагын болу эткинен сиңинен арданы. Ото онно боллана те тухтен вулканический разлом ден. Вулкан эстеригер сир кайдыбыт сиригер онно боллана бир ламалары хыс тухты соёла харкемнеригер онно була тыгынчаннан лама кирен орох кудук кастаннар онно корот кудук олор буттар бит сахан. Ол сирге хыжып ол шамбалаттыгар ол жеке барда хабар. Онно боллана бирин даганы ол хөметчиңин ураллар бит буддист стар хиджаллар бит, онно чуга сами былыргы то исторической тух бар, или пагада куттук, бейлерин кеннере, опсайнан наха бай историялар сиддер. Же ити курдук хеге журналист, Россия журналисттарын союхун чилене болаңыт, пресс-тур кыттылага болаңыт, бәйгетегер саңаны элбәге билен көрен келәгет. Эн Альбинусына дигнен алан көрдөккө бастан ибен бутан тайга хак кулаган хагалабытын, онтан биһиги бу филиал бытыгар жаңыга мөлеләңин. Айыр үләгәр жа журналистика мен олох бар холтата деңе тугатяккани. Бу кайдагара огордак биттен. Би дебитер нара радион истердибит. Ки бар хасадалта частына радионы хобан кебелерни. Саңара радио ден Саңара Жакускай ден хачугай онтон хагаламыта болу. Алты часка хуктан уже радионы кытта теңге туран теңге рәккелән. Рәккелер тибит аны төрөптер бер мактанабыт. Онтон осколага кирен барын кайтарате. Нар журналистикага биле хурьерга сыгынна кайпын. Сочинение хурьер бин хасып билетим. Кага корьеретин ду? Хорьеретим, туакка хорьеретим. Билсачинение бин нар төрдү турарлар деп. Бир нучча чытылдын учтала. Ол ем баланы кийимени эмек ахтар дибатта. Онтон туак студияны жакпыттан алан суруян эте эдеричет кахка тараллар эте. Онна кым кахка сакасыра кахка нук нар хорьеретим. Очоғына олығым солын сөпке талбық біндені дәм. Хөпке. Олығына сөпке талбық біндені білен мақтанабын жылға бар. Барыта мандық уран іспет көрдік мех. Нарбеге хажауын. Нарбеге хажауын. Бұл Галинисинаған хамай мақтанабын. Кене бейгені бұл 15 ұлыстата түмтә бары білсебет ана сөти пресс-турда ақпыт. Онын шугай олық атын игеға өлеләм барамын кәннеке. Бұл 5 жылға Якутская көйін керен барамын пресс-службалар көлләтім республика кәннергер. Оны, конечно, арас-арас әрліктелер кәннері болан кейіманық творчески көйін арылыбақын бағардақына дағына біле. Барта уставына нейін болар болаға де өлентерліктетін. Олен білін бұл бәймәге бар келіп біттін білуібін. Олыс шүге. Сарданы әнеме бұл капитал ұлған тірілтіғаме пресс-секретаргенде. Үті ұратыта қайдағай. Ол қынан баран сен бір журналист әгетігер олық бұға қата айтар. Мен идебінен журналист боллан де. Бұ ме Саха Печать, бұ ме Галина Алексеевна ме кытыта хоқ бол батақ. Бігені уже үдді көріқтәқ. Аты әйге ғолелі хыджар бұл талантливый журналист болух дебит оголор муньяннар үреттер биттере заочно. Кетехтен качыбытын бардын Саха Печатинен төлөтөн иннен деп көрдүк. Онон улахан элбак журналист команда тонтон үректер журналисттер таксыбыттыр. Ол ин болана мен Эхо столицу лелихиртам же коротка хытыгар онтон таксахыл. Онтон жебу келлагам же то вести Якутиңин лелихитжибытым, НВК лелихитжибытым, онтон бу пресс-службага. Онурут пресс-службага
билир жону була хайдар второсортный курдук көрөрети битсеп жиннах племаннык журналист бол батак диен. Билин бем үлели хижав Nartic Capital компанияга көмүс костур, эсир байын костур. Үчүгей делбек бай проекттарда пыт олеген этеңге барда. Эн бу айыр үлен көмөтүнөн Nartic Capital кеңеге алган тагыста. Онон айыр үлеһи журналист, пресс-служба халаячтын быытынан үлен чакча да бихиренер. Бу үтүе күнгө ити бастың тыллары яханы бит. Галисевна эн бу 15 жыл союгу салаян келен же былырын бен бу идеянан багат түнен Олег Олегович Марков бу союгу салайдын деңин же буругалжыны кинеха кетерден турар. Эдер кихеха. Оннуге. Оттон кахан бары көлүөнө улар ен хехтах балади, олох улар ерин курдук. Олеген мен бу 15 жыл сөп көлөләтим, тог бар собаспын, кыхпын, күспүн, түмен журналистерин биделәхтерим, тустарыгар элбак проекттары оңорон, наградлар наградалан, үлебе аны гыттым диханыбын. Онны балтер мен проблемем чиленнер ол хегер анамел бина. Апанасиевна олох көмөмө кехите боллагынди. Onun tümsön ülelәбиппит, оннаттан бу толкуйдан барамын 15 жыл сөп болдум. Онон хаңа эдер кехекелехтах демен толкуйданмыт правлениями жүлләһен. Мен отан бәм кандидатурабын Олег Олегович Марков турорбутум. Оннан Олег Олегович делби хунну кепсетен, тылбын ылыннаран бу союгу салаярга хөбелеңин ылбытым. Онан негенен конференция кирен аспы конференцияга мусустар ыйга 2-нче сүрбө сыллакка кенени сүз бирхан коластан талбыппыт. Олег Олегович тайдер кихе кыхтах, оны төмин бу мен үлеләбит кемнәре чөй болдун дигән өйдө билем олохсох, биге саха журналистика төссә сайтыхтах, Россия тахамыгареме рукку курдук үддүк тахамга хаҗахтах, энники тахамга хаҗахтах, олген Олег Олегович курдук сахага барат түнен чөй кыстүлә хаңал ночылы хакалды кетелнан саңарар, барар кыхтах би журналистика битен салайдын дигән кене хайтагалым улахан, оны тендикетен деманды бүлелек бити хандайбын. Ол курдук саха сирин журналисттарын союгун билеген илтүмен государственный муньяк депутата саха көрдөрө хитиннер национальный компаниятын генеральный директоры журналист Олег Олегович Марков салаяр. Бу курдук биге журналисттар килбеннер история бут салганар, бары бир кие курдук сомоголугу түмсү ил эе. Ихинен биге аяр тутар жогорбут салгы тетемин ылар. Ологу журналист карагынан, кини кулгагынан, кини суруютунан биге агачылар бит, көрөчүлөр бит, онна истячилер бит ылыналар. Онон килбеннек сака сирин журналистиката өстө даганы саңыр деллерге такса турдун көрсөккө жери.